Atongoria ethĩ a kuma rũrĩrĩ rwa Baruya macemanĩtie hamwe makiuga marenda kwaria na mwario ũmwe rĩrĩ ũteti ũroneka gũcamũka gũkũ bũrũri-inĩ. Atongoria aya maracemanĩtie mũciĩ wa Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, manyitĩtwo ũgeni nĩ mũmbunge wa Saboti. We must do it. We can do it. We should do it. We must do it. And it is possible, it can be done. This is the reason why, my dear people, I have called you here. And these young people behind me, they have sat and they recognize you as the people to be part of this movement. We want to change the narrative. Now we cannot change the narrative if we do not sit down and agree. Tunaweza disagree kwa vitu nyingine, lakini kwa youth agenda tuko pamoja, si ndio? Mwandiki wa kiama kia ODM Edwin Sifuna na mũmbunge wa Embakasi East niwe Babu Owino ni amwe arĩa mararĩ mũcemanio ũcio gũkũ magĩkĩrĩtana kũrĩ andũ ethĩ kwaga kũhũthĩrwo nĩ ateti nĩ ũndũ wa wĩyendi wao. Mumeona kule Murang'a matokeo ambayo yalifanyika. Vijana ambao walikufa katika fujo kule Murang'a, mmoja alikuwa miaka 15 peke yake. Wewe nielezee. Eti amekufa Murang'a kwa ajili ya siasa. Tumesema kama vijana wa Mulembe, sisi viongozi ambao mnaona hapa, hatutapanga vijana eti waende kukutana kwa masoko kupigana. Kama kuna swala lolote ambalo wewe una mtazamo tofauti, tumewaalika hata hawa ndugu zetu wa Tangatanga. Minajili yake ni kuleta viongozi wachanga, viongozi vijana pamoja kwa mambo ya maendeleo na vile vile mambo ya uongozi. Kwa hivyo wamama, vijana, wazee, hii BBI hapa ndio future yako iko. Atongoria aya arĩa moimĩte icigo iria inyitaga mbaru mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga moigĩte nĩ maharĩirie kũrirũkia mĩri ya kĩama kĩu na ũrikĩru kũrĩ andũ anini arĩa mareharĩirie kũrũĩrĩra itĩ ngũrani matũũra-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Na sisi kama vijana mambo ya kale